koso ne nkwa amanyo nsemu na MPP amanyo ko no ebie nkrata mu so obi bia na nida kwan so obepre mrahye bedwa akonwa ama de hye wa Sen North MPP din mu no omra na omefa eho enkrata yonkotie eho ensemu no na yebehwe na yene Alfred amo edi enkomo de afasa enkomo yi eho afra roti yenka yamwa kwaba Afradoti yanka Medon kapa yada se papa sabre MPP amanyoko na bie kwan se wo mo epese wo prem rahye bedwa wa Sen North wo mefa sai enetie wo ho yo said what di kan sa fa na tie wo ba Sen North breku ne megina sisi ha na MPP amanyoko no wo party office no ha na wo na said obia at no enne MPP amanyoko no ebie kwan ato ho sa party ma qualify so person 2023 by election as say no electoral commission mo 30 days on be ho adwuma no party baby or person odin din ba na ne mpenufo bi nkrata mu ato ho a nimpa no betumi din din aba but the ba party office no as anope dey as for as na ho keka na wo soro pa ndem ayan se ba ha ntam se ebehwe se nimpa ba ha woni e ba be fa na already no na yenya no ntie se nimpa ba se mienu miensa bi ayom ti owura so poku na tese wakini numtu so oba be perform bi sanso enura Frederick Freeman ono so ni mfoni ni adetetra bontin no ono so yin ti so oba be perform no enti na ye ba ha be se form na ye ready no ma be pa na ye ba no so ya beto empinfo a efi region de form no e de aba Mame Anita Lavobo awo no ye ewutu senya east MP ono na party empinfo smart region so on fa form no mra se de be ya party ma a person for 2 days and they are to a one and Nenachano, Limpedivania Kunya, Abefa form, or the Abba. I'm in the by the other two party and Pinfo Rat as a cookie and call for her as almost some of the platform maybe over 3 months or so, no call for young to see by no more by a party in Pinfo coming at and say, oh, person platform would be out of bank. Now, what for your bankers draft? Now, the Abba. I'm so form and Casa de Obefa, Ubetia a year. 3,000 cities. Now 3,000 so ko say wo free now the bank so and 30,000 35,000 e ka ho ba say wo yo ba ana so obi a said we di dem kakra disability no wo betu sika no mu fa aha na wo de abefa form no wo wi na wo the bank so a e fa e na wo betu ba de ba ne de so far no munya obi anya mpeke am say bank draft na so mo de bank do na anya ntie say omo banka omo ekwakoye ho ntutie na omo ede abandu ba ha dia ase bibia ekwo kama ye hwese bia enche kura no nimpa mbobbo mu de wura cha sokoku ene owura Freeman ene womo ayenya ntie so omo ba na ba be perform but impinifo no bi wo ha se bre wo mu dia ene ni bi mbedi nkomo na ya hwentutie a womo aye account e bre ho na ye no omo nkasa dia na ya muso omo nsamba ko mienu bi na ye nhwe mbaga oba bi wa man ye musa nsamba ko mienu bi na ya fe ye mfansi mbaga se men tun kai ameka so betimi agusa won nsamba ko mienu bi na nke de asi okay yo mayene Mame Chris Lavobo a ono na ejina party no anem kakra endi enkomo na yenhwe eno yemu akwa baba Adom TV so mpocho mejojo right am say una party no use form no odi abana sempinfo na tu se behwe boy enkomo kakra entutu ya ma yefa by election ne form ne fa ne ade ne tesen yo me brother medase mafa kwanye du na mechia etefo na ahwefu nyinara enyo inda yeda yeruboi nomination wo Sen North na dembre yenyim dada no wo declare the seat no ye vacant no na national party wa hwehwe waza to the inda yemboboi nomination na obiara odo no pede obe ye obaka primaries no ho no omra no be perform nti anaperi abiri yaba na eboko bank the details are in the forms na wana was oboko no ba ye chire honumu mo we hu do oda eko bank na ekoye bankers draft na ezeba na ye the form na amount na ne fele no nsam kaka wom so be de wo baba ntam ma obeya obetum na wa fili bibia ma wa ye pepepe na nyame ya adoma ochina wa submit ma onka yesterday obi wan fili ye na bia oba vet no nya issue a obeka do the man Adam nti ye prepare ye nti nde oye new patriotic party Sen North ye boy nomination forms
de obi a opede obefe bibiara omra na ombefa se nimpa no befa no de batch na abato na nkasa baba so da ben oye nyankopon na aduma 7th or 8th abato no obabado na se na wo hwepepepe okua da ebe me pochwenyo yo entefia oti a se na niama ekọ ha ma ebegina woni a ede odia atudua so person fe bi so wa ha ampe bepemu no ye no mo bi nkomo na ya metie kwati no yada se papa Alfred Amoya mane boni ase north na wogina MPP amanyekuo no atena ye ho hwe won na epike form so no nti anwumre kase ahudo mu wode de ebeto form bia nso ebebreye na